أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة،
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mga oripun Allah subhanahu wa ta'ala, sulangwan taman na ayat kenudan tanurun nagyang kuto aargayan. Sumababaloy anay niba na arga nagyuto udina kapagarga si isagyang kuto anganin nagyuto ipigdamanan anay niba na importante. Ay apigdamanan na importante si kunganin nagyang kuto anay niba nanganin migayron sa arga. O di nagyang kuto mababaloy arga yan. Apiadan ni kataidian amama. Apiadan ni kataidian abai. Na kuang kau na sulyawan yan. Kadadan abon kakaraw rumbang. Anda din kawapatyan. Na dadan abon na inibana. Pangasigi o di na dadan abon na kabaya. Antawa unun kagkababaya. Sa mauto na aya arga o tao, nagyang koto anay ni ba na niyawan niya. Andad ni kipukas anyan roon, na miyawapat sulang wantaman sir kanya. Miyawapat sulang wantaman sir kanyan. Iti sabab sa benar-benar ito na ang koto akatero Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qala إذا مات ابن آدم انقطع عمله. Anda din ikawapat wayam anan yan ng bawatan no Adam na tiyatang kano din na putol mambusulangwan o galabakyat. Sulangwan o mitutumpok sir kanyan na pala din na putol inong tabo agyang kutwayam anan yan na talo agyutos wayam anan yan na nainiba na minister kanyan adi kang gunaan, na dayon sa inyong kang gunai, na pagpakataling umakukuburian, na gusway maanan yan, na ilmo, aminin daon yan, na dayon mampu sa inyong kang gunai, na pagpakataling umasikoy amanan yan, na nainiba na kuburian, na gusway maanan yan, na minibagak yan, awarisan yan, pagpagnisir kanyan, na umanamang ni na makataling umamambusi, kuya maanan yan, na pakuburan yan, agyang kutway maanan yan, na Panginoon yan. Again, ang buong kananagtudo. Isa pa pero mga luksami na mga pagaryamisi ko agamaw Allah subhanahu wa ta'ala na anto na unun inainiba na arga o uman ipitag sa alraktan. Anto na unun iarga o uman ipitenggisaan ang Muslim. O di na pitenggisaan ang miyarat yaya. Kenao ba aya arga ka nagyang kutu itinudan tanuro. Kenao ba aya arga ka na swayamanan yan na kataid ka mama, kataid ka babay, uri na so katatagwir ka sa manan yan na menang lagi do kadatu na gusway manan yan at tamo. Uri na nganinsan na position, uri na nganinsan na degree. Mapapadala mereka nganinsan na parahiasan. Miya parulian ka kung ibabatuk kasi sa iyong kaya dunya na mata-mataan akan na ubagyo to'y titua arga ka. Na ubagyo to'y titua arga ka. Dana nasiku Allah. Dana nasiku amanan yan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat itu apagarga. Uli na aya na inibam na itupit tanong apagarga sir katanong na kanaubasulagi tanong manusya. Uli na nganin sa nakadan. Aya itupit tanong apagarga katanong na sumyang ada na katanong ada salakaw siku Allah. Ayat itu ada na argayan na sutawa inarga wallahu subhanahu wa ta'ala api antunay kapakang babatadya na sisagyang kaya dunya na ayam mabuat itu
anay di ba na da argayan ataw nagyang kutwa da argayan na si ko Allah subhanahu wa ta'ala apiyaan tunaunon ikatasiron ko kapupugintaw sa diyang kaya dunia kabat panamya baloy askanian dan ipitamanan anay di ba na mapasang ko mga profesional sang kaya dunia bamiyabaloyas kanyan ikitamanan aman itamok mga itamok sang kaya dunia bamiyabaloyas kanyan idato ulangwan udato sa isagyang kaya dunia na mata-mataan na apya panagkiuti ka pakambabatadian na dead na banyan arga si ko Allah subhanahu wa ta'ala dead na banyan arga amay kada abanyan arga si ko Allah subhanahu wa ta'ala hinuay agyang kaya dunia amat tagabadan sagad. Inuayag kaya dunia amat tagabadan na iniba na parahisan ang pakabimban. Inuayag kaya dunia law kanat dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah. O pamagwati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam kagyang kaya dunia na ba na iniba na katimbang alagid buo sa bana apapakarngit na masaka minha kafiran surbatama na dadun man apakay naman wala si kuwayam anan yan na mga kafir sa lagi dugo kuwayam anan yan na sadda o di na isa ka baso o di na isa ka panginginuman ay igasagiyang kaya dunia na dadun apakay naman wala o pamabukaan na argaya na si wala sa minira o sa lagi dugo kuwayam anan yan na saban apapakarangit mahalok sa mina mo mga pagaryaming si kuwagam Allah subhanahu wa ta'ala kana ubaya pagilayaw wallah nasunganin ikapakambabatan o di nakaatasir katano sa giyang kaya kibabatog tano sa kaya dunia kaya kamatani ron na malagi-lagi tano sa pangilaylayan wallah apyaan tunauno ni kaatasir katano wanagayin na aya dir katano makapalabiyay si ko Allah subhanahu wa ta'ala nagyang kutuanganin anay ni ba na dirkatano pagilayanan wallahu subhanahu wa ta'ala as kanyan imababaloy o rinas kanyan ipasudan o kapagargarkatan o wallahu subhanahu wa ta'ala nadasalakaw si kuyamanan yan na anta pa kia adanartan o wallahu subhanahu wa ta'ala agyuto suyamanan yan na kasimba tanus yan kanyan yang kana nasimba kia adanartan o wallahu subhanahu wa ta'ala nagyanan inay ba na tuladan ginan imyaka tulad o di nagyanan itutulad ayat tuladan agyang kanan asimba asaba pakyado na rakatan wallah si sagyang kaya dunia nagyanan din swayamanan niya na takwa kalaksi ko Allah subhanahu wa ta'ala yang buto kalaksi ko Allah na sa kanyan ituladan o simba si ko Allah subhanahu wa ta'ala akiado na niyan rktano sabab akiado na niyan rktano sa kaya dunia agyang kana na simba pagpagaluin tano sabab akiado na rktano Allah na ginanda na su Islam ginanda na su iman na ginanda na su amanan yan nakatimblan o kapulgamatano na ayat tuladan agyang kana nakapugagama asabab akyado na rakatan wallah sang kaya dunia nagyang utwa takwa mana kalaksik wallah aya mituturuto nagyang kuto akapangungunatanin ka ko mga subuan wallah nagukapanang gilain ka ko inisapar wallah sa dun sa kala ading ka di ka pangungurutanin ko mga subuan wallah nading ka di ka pananggilay ko inisapar wallah naginando naman po ikala arga kasi wallah waya katasir ka na padagang nasa dun sa kala anay ni ba nakapakapurpasud o kadina di kandagang siko pasudan wagama o rin siko aturan wagama nagito din naman po ikala arga kasi wallahu subhanahu wa ta'ala nasa dun sa kaadayan siko wagama nagito din naman po ikada ka sa pangilayan wallah o rin nakada rikakada ka siko yamanan yan kada baling ka o di nakada arga ka si Allah subhanahu wa ta'ala lagi din sulang wano katasir katano o pamakas ka na dato na karumang ka nagyang buto yamanan niya na mababali atas tanggungan ka kung kakarumay
nasa dun sa kinggugulan ng kaon, nagyutod ni kalaarga kasi Allah, nasa kingdadaray nun kaon, nagyutod man po kada aarga kasi Allah. Upama kayamanan niya nawata ka, naswatas tangguan ka, kung kaubaloy kawata na lagi naman po ito. Sa dun sa yamanan niya na kinggugulan ng kaon, nagyutod naman po yamanan niya na kalakay arga si Allah, nasa kingdadaray nun kaon, nagyutod naman po kay tukaw, ina kada aarga ka si Allah subhanahu wa ta'ala, mga luksamin ng mga pagirami, na lagi naman po ito sukanda to, sulangwan tama na sa karukabintang tanus isang kaya niya, nasa dun sa kaalusod yan, o bintikan wagama, nagyuto din kalatan ni harga si Allah, nasa din man po siya kapupukas yan, nagyuti kada harga tanus si Allah, apiapan ibatad kanong sagyang kayamanan yan, na dunya, kabaka panumimbalo ya alim, baka panumimbalo ya ustad, baka panumimbalo ya hafid, baka panumimbalo ya doktor, si kayamanan yan agama, na amay ka mapukas, kayamanan yan nakapupagintaw ka si agama, nadaki harga ka si Allah, nakyong pamakadargo to si Allah, na yapan sudah maulama, ayapan ubas sudah madoktor, ayapan ubas kayamanan yan, nada mahafid, ayapan nakatagi sa arga si Allah, wanagay nakanaw ayamanaw to, nagyang ko tayo niya, nagitano kirang kapakapulagya, kayo na'y makalalabi din ng sumatao ko di mataw, wanagay nayami tuturo to, nagyang ko to, amay kamadaswarap ko ayam niyan, nanganin, o di na pagarga si kung anin, na mata-mata na peka pakambubatad ka, na kaya ang kamampu sa arga si Allah subhanahu wa ta'ala. Mga luksamin na mga pagarami si ko kamawallah, yayay siya buto Ibrahim alayhi salatu wassalam, yakapiran na ikapito gawiyak yaipos, sa manay na ika-20 agot talo si Kudul Hijjah, datan na rin mapukas. Nagyaman niya kalala, anay di ba na kinangla na maknal tanong, si kuyamanan yan, na ini ba, na kapagpakataling umar katano, Eidul Adha, uman na rabon, na makataling umar katano sa Eidul Adha, na ayaw inulakan, o di na ayaw masikaw sa ginawa, ayaw piyakarat-arataw sa ginawa, na pagpakataling umar, na mandan di katawan, o di na ayaw bu agya pakataling umar yan sira katano, na ayaw kagdabat tanuron, na mababalo ya adat, ayaw manan yan adat tano sulitano kasumbayang sa Eidul Adha, salatu Eidul Adha, adat tano sulitano kakurban kung pakagugon, adat tano soyamanan yan, naditano rong kaslasla, narong kumiyataman, ugay nagyang puto, anay di ba nanganin amyaloy ko Eidul Adha, Yawmul Adha, yang puto ang nganin amyaloy niya so Yawmul Adha, Yawmal Adha, a'adamu ayyamid dunya, nagiti ka dilipatan tano. So Yawmul Adha, nas kanyan ikitamanan, amala agawi si ulangwan ugawi sa diyang kaya dunia. Kaya napakaisa na inutukabaloy. Inutukabaloy si Yawmul Adha. Gawi kapamanumbali. Arong tanip tindog susambayang ayamanan yan na Eidul Adha. Ron talo di pamanumbali. Sa diyang utamanan yan, na sunod ayamanan yan, na patagawi ipusang kuto 10 na taman si ayamanan yan, na kasadap walungan kung kasampula butalo, apong betul sa iyamot tashrik. Anto na ay mapapadala maruwarga. Na ayaw mapapadala maruwarga apakit pananadaman yan siya katano. Nagyang kutuwa kinituladan o Ibrahim alayhi salatu wassalam. Naguswayang anak niya na Ismail alayhi salatu wassalam. Nagusukaroman niya na Hajar. Sarah, naguswayang anak niya na Hajar. Si ikwayang anak niya na nainiba na kalakasi po Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kutuwa kalakasi po Allah. Yang kutuwa kababalo Allah sekalian idir kang baya-baya. At hindi ka kabaya, na di ka din baya-baya no Allah, kagyuti kababalo ka oripan. At yang kutuwa swalla hindi ka pa kang baya-bayaan kung na ini ba na ginawang ka, ayamano to, na sa inisubo Allah, na ayang ka pangungutanan, na ayang ka mampuisubo, ayamano to, na sa inisapar Allah, na ayang ka pananggilan, na ayang ka mampuisapar, malagi, wayamanan niya, nagyang ko tayo inisapar Allah, na kababayaan ka, ang tawakali, malagi, ugyang ko tayo inisubo Allah, na ikagwad ka, ang tawakali, na di ka dandingilan, ang ko tayo ayamanan yan, na kababaluin ka, kababayaan ka, ang taunong kay ikagwad ka, kaaya po adidingilan ka, o di na aya prinsipyo ka, aya papadala mo ka sa ginawang ka, naupo na inisubo Allah, na dede na choice sa kan.
Dadan na choice sa kanila. Da aba kapakapamili umya maratiya, amay kaswalla na bususubuyan na sumubo, na kana laysa lahumul khiyara. Bisiran din na makapamili. Akan abayang pun siya ginawa yan sa nari ginawa ko. Banga tunay magpipikir kaon. Sang kaya man ni nasubuan, pungulutan ka, anta ka di. Anto na yung mapipikir ko sa panangagyan kayo, yan isapa, pananggilan ka, anta ka di. Di, kanaubang ka panagkonsulta, ginawang ka, kaupon na inisubo, wallah, amyatang ka na subuan, na dadin abang ka kapunsulta sa ginawang ka, di na kanaubang ka, na iniba na, pag siya ginawang ka, kukapagunutin ka, na kukapananggilan ka, kaya manan yan, na dairi ka din pangunutanan ka ang kutwa subuan, wallah, naguisubo ka, nagupananggilan ka ang utayin sa parwallah, naguisupar ka, naginan, ititu, maanaw ka pa, ituri pan, adi ka di kang bayabayaan, o kyuri pan ka, sasalin sa kabayayan ka, nami yung manda ka na ayang ka din, ayang ka din, ayamanan yan, na ingkukulalan, naginan, initulad, wayamanan yan na Ibrahim alaihi salatu wassalam, agusok pamilya yan, aginan ipananalman tano, inan ipupukaw na nakatano sa kuta kapagpakatali mga utai, inong mga ki. Takasantalo ron ang mga ginawa tano kasiran itituam yung maratya, mga luksami na mga pagiremi si Ibuagama wallahu subhanahu wa ta'ala. So, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, naikatalos na niya na ama, wayamanan niya na mga manusya, Oriano Adam, naguswaymanan niya na Nuh alayhi salatu wassalam, alayhim salatu wassalam. Ayam ya baloy ay katlo ama na su Adam. So Ibrahim alayhi salatu wassalam. So Ibrahim nas kaniyang mo itindos rabaw o mga nabi inisubu wallah o nabi tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam ating usrabaw ko mga nabi anay ba nakapangungunutan niya no o di nagyang kutwa kapananayan niya no thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim oriyan yan at Allah subhanahu wa ta'ala na inituro na misir kaya Muhammad inuwahyamir ka, pangungunutanin ka, sukapagpagama. Wayamanan yan, na Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Askan yan, na dad na mabaloy. O di na, dad na saning-saning yan, o kaya pagagaman yan. Nagudad na mabaloy sa lagid buo indang atikap, sabanian misa kutus wallahu subhanahu wa ta'ala kulangwan taman. Malun yung mga gada-gada. Ayay dadiyan. Rumiyaw ta sa 80. Nag-80 agulima. O kaya panutulaw. Nadawat ta. Abadi. Nainibana. Miyatidin amasa. Akapakasisi ngayon yan sa kapakailan yan sa muryataw. Nabigan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yapanutulian sa Quran. Wa qala inni lahibun ila rabbi sayahdin. Uriyan wa yamanan yan. Na nainibana kinidulun yan ko pagtaon yan ko yamanan yan at tawhid kapag isisasi wallah. Na maniran dun di katawan o di naliran tarimaan ko to panulun yan. Iti sabab anay ni ba nagtumiyugan ni Nabi Ibrahim? Pitero yan na magtanasakan. O yan ito, natugalin ako si kuyamanan niya na tuwang ko. As kanya na pungkunan na una ko niya. Mana asita no di pagapasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Fafirru ila Allah. Inni lakum minhu nadirun mubin. Sika no pagapasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Matanat tigo nabi asakan pararkano. Na pupagi inang kakanarkano o di na nainiba na ipagwarning ang kanarkano agyang putwayamanan niya na lagi lutuwa batad mana aayden apatot pagapasan yun na dasala kaw inuntabos wallahu subhanahu wa ta'ala kas kanyang buhay ka pagapasan tanong kulang wana awinakan. Ito si Ibrahim alayhi salatu wassalam na tumiwalis kanyan sa
na inibana Arapian sas kanyan nadadnasan kanatay niya sa kapungkunan na Allah. Ay sabaputuna kagyas kanyan nadadnumang ang ananganatay niyan. O inas kanyan na pigtamanan na inibana miya suti-suti. Agyang kuto ay malan niya na kapangimpanaran niya si Allah, kapaparatian niya si Allah. Kaya tarutupan niya ng kutaparatian niya na si Allah subhanahu wa ta'ala sa dedo na ba niya na saling-saling sa sunod na su Allah yung manan niya na misaksyon sa kuta yung manan niya na daradata paratian niya na si Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyutumang uyamanan niya na sa dun sa kada saling-saling uyamanan niya na pangimpunar ka si Allah na kada saling-saling akapakataling umarkaw tabang Allah. Nasado naman mo sa kapakarunusigang utapang ipunar kasi Allah, nagyuto na naman mo yamanan yan, nakawatan na si ikwala no kapakataling umarkaw yamanan yan, natabang Allah subhanahu wa ta'ala, kagyuti bababalo yamanan yan, na arga o kitumbagan Allah si ikutabang yan. Rabbi habli minas salihin, sabab sang kutamanan yan, na miyat pinaulag, na masusunod yan na ginawan yan, na miyangnis kanya na si Allah subhanahu wa ta'ala sa haytuhang watigyan nagyang masambawatan ako po mga bilang tao ako daw ruga po niyan ko panaguntaman na si Ipo yamanan niya nakiprapas na si Ipo agama fabasharnahu bi gulamin halim yuti sabab piyaki pamanuntunun Allah agyang ko to magpiabalita sa kampagirun Allah subhanahu wa ta'ala sa yamanan niya na muryataw manapi muryataw o di na muryataw kabaluy na inibana pakadurog si ko yamanan niya na panabuntaman yan agyuto so Nabiullah Ismail alayhi salatu wassalam maurib no Allah subhanahu wa ta'ala na taruto panong pulo agunum ay idedian walo pulo agunum ay idedian sa kinibuganon ko yamanan niya na Ismail alayhi salatu wassalam na itaman nakala ababayan si kwatayan na iniba na inikalok siya nagyang kuto yung anan yan na kapakasisinoy niya sa kapakailan yan sa muretaw tunganay at taman nagumana nagupot ang kuto yung anan yan nababayan nun napiyak ilay wallah siya nakatano agyang kuto anay iniba inibagay ron wallah utababaya sa mutawatayan naguusipan ko yung anan yan napigtamanan na iniba na idad tunganay kita liyadukun babaya uto sa kambuatayan agyuto so yamanan niya na liyad kidan yung kapakailay sa muryataw amyaloks na dinin makailay sa muryataw na palad makailay sa muryataw na tunganay ketagulag yung utwaman babaya payamanaw to na di pa nagkita kas ko babaya tano kung muryataw tano ang kuta kya babaya o Ibrahim alayhi salatu wassalam sa kya bagirun wallah sa muryataw ngayon ito nakagyang balons kaniyan wallah aladyawan Nailan yung man. Yang buto kinitaliado kang uta babayayan na si Ismail alayhi salatu wassalam. Nagyuti init na panguno Allah. Bagilay rakatan Allah. Iyay dito ka pangunutan. Ape kalay babaya ka si kuyamanan yan. Nang alin babayan ka. Naupon na nakaskata Allah. Kida. O di na yamanan yan. Nag-sacrifice ka ng uta babaya ka. Kinanglan amaknal tano di na mapakinang ano tano wayamanan yan nakapsugad na tano wayamanan yan na Eidul Adha falamma balagha ma'ahu sa'ya nakagyadan ko mamangudas wayamanan yan na Ismail alayhi salatu wassalam agkugupan yan din suwamayan Ibrahim alayhi salatu wassalam na pidgaru yanun agyang putuam yakataling masir kanya na subuan faqala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk hay ikaritang kuwatigin manay na nailayakan o nilapyak itigin na parakan o Allah nainibam na sikatrakan o Allah akasumpali apor ka sa Arab sa yamanan yan na panunuatan na kanaslig o Allah subhanahu wa ta'ala fangur mada tara na ay pandapat kasangkanan anainiba na panduan na rakan o Allah yamuta kaya giraw niya na fangur mada tara na kanaubaw to ayamanan yan na miyo gumanda si Ismail di kagiti adab kagiti o kita kapaking bitiray inindaw niyan na nakatanaw subabu na iniba na untula kapaking bitiray kung mga muryataw tanong agyang ko to kuwan tanong siran sa pamikiran
kaantano mindoruga agyang putam anan yan antanos kanyan mindoruga ko panaguntaman tano naubatan tibla bukuni kanay ni ba na igira amiyam piyato swata si kumparatia lagi do kiyam piyato no Ismail alayhi salatu wassalam na kanaubaruar butir ang kaun matagabad no to amanan yan na yang putua kaya giraw niya na fangur mada tara napiak ilay niya nagyang putua ukit ko di naadap paparangayan amapiak ko di kapakin dulu na ako mga muryataw si kuyamanan niya nakaskatang kakiran ko kanduro kayra na kakuyamanan niya na panaguntaman na si kuwagama upang makapakaibarat nagyang utawata ka babay na upakipangaruman ka naligat tigla kada kuwagama sukang panaglang ubay nabitirain ka ay karitang ko na sakan aloks ka na daw masisingay wa katinuntan ng kutay pakapiyang ka na katawang ko ano dun sakal ka magpangaruma ka kuriano to nasa kanaloks ka ipitamanan ama ka pipikir sa yamanan niya nakamapian ka o di naman na naguntaman nun na na yamanan niya namilaya ka na hindi ba na kasarigang kurka na ipandapat ka sa diyang kayamanan niya na kasarigang kurka na umambibiyatag yung utawata ka naskadan ama at skay lubiya matao ko yung anan niya na pubayang skay lubiya matao ko pagkapirakan nagwayang pubayang ko na subpubayan ka sabab sa dalin abang ka kaya babayang inunta ng utay pagkapiya ko yuti yung anan niya nakapakimbit ka rin kana ba muyag mo na hindi ba na muyag munda ka o di na o baka di pagyug na ito lang kamis ka pala palit na nanimada si ko yung anan niya na aturan o agama mga luksamin ang mga pag-remisip o mga Allah subhanahu wa ta'ala nanto na inismag Ismail alayhi salatu wassalam yaki sino rakatan Allah o di na piyaki leratan Allah igrami ang biyata swata na miya kalubulubudan yung dikin dulunan si kuya manan niya nakitpuatan ako suwan Allah natiyan manay ya abati fa'al ma tu'mar hayatiyan ama kulay ng bulalan na kada na suya manan yan na inisugur ka sa tajiduni dede na sa akal kasi sigurado natiyan manay na hindi ba na tumakong ka umiyong gusto o to pagpanginianta na sa tabang suwalla umiyong gusto na kumakong kanan pada si ikoy maanan yan na mga patiis o di na niya makasabat mana anay ni ba na kadauruga ka na sa kasang kanan din ka din na ayamanan yan na di ka din na pakawida akal ka kasukan dauruga kurkasang kanan akipuatan na kasang kanan nganin ay nisubur ka wallahu subhanahu wa ta'ala na umiyog si wallah na din angan ng sang ano natay na gadaling umakong ka ayamanan yan na mangungunutan na sa sang kanan asubuan wallahu subhanahu wa ta'ala falamma aslama otos Islam nagwani din kasiran na isulintiriran na ginawairan yuto Islam aslama naron makabuko yuti fi'al madi yuti pastin sa uta Islam yuti uta Islam na verbal nauno to agyang uta Islam ron kinwa agyang uta manan yan na Islam yuti tiro na Islam wali din na manan yan na mag-Islam siran adwa mana isulintiriran na ginawiran na si Allah na inipuatiran agyang kutamanan yan na panduan wallahu subhanahu wa ta'ala sa amanan yan na iniba na piyakat takilid watadlahu lil jabin ay amano lalag na piyakay gaya na si Ismail alayhi salatu wassalam na piyakat takilid yan na iniusun yan agyang kayamanan yan na pa na iniba na pilid ang kaya parasyan saan hindi pili ang utak kasumbalian yan nun taman sa kagyak wayam anan yan na sumbalin yan na kinuan wallah sa kautang uswayam anan yan naglat yan sa kasumbalian yan nun na kagyak kong ito din yung maulola na miyakataling umangkuta pandun wallah wanadaynahu ayya Ibrahim Dialwa namin at wallahu subhanahu wa ta'ala si Ibrahim hey Ibrahim kada saddaqta ruya miningulalan ka suwayam anan yan nasubuan ka sangkutayam anan yan na kaya ginapangkaon inna hada lahu al-bala'ul mubin matana tigwalla agi natapang sir kaya Ibrahim Sabenar aming bulanan agyang kanan ay amanan yan nasubuan raka inna kadhalika najzil muhsinin na matanas kami at tigwala na lagi naman buto sa sadun sa daangan ng anatay akining bulalan na kao na dadun mambuangan ng anatay akang balas sa mirkam na tigwallahu subhanahu wa ta'ala daman
inunta nagkei na tapang ngai amarayag sukaw yaguyag tanong ko niya na tapang amarayag apuno si Allah subhanahu wa ta'ala nagiyuti si Allah subhanahu wa ta'ala na wafadaynahu bidabhin azim na nainiba na diumos at tiutagalog o rinariyaga o Allah subhanahu wa ta'ala ang gulalan sa kabash agyang ko tayo maanan niya nakasumbali ako Ismail alayhi salatu wassalam na ayang yasumbali o Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam sampiyan sang ko tayo maanan niya na kinikuwat niyan sang utapan ko nun wallah na biyalo yung Allah subhanahu wa ta'ala agyang ko to agaw apikamanan amal agaw isipo ang ano niya na mga gawin isang kayo niya na gusto ka pa manumbali na biyalo niyan apikamanan amala asimba sipo ang ano niyan na ano nga na Eidul Adha mga orip no Allah subhanahu wa ta'ala وتركنا عليه في الآخرين نبي بيرمس كان ينتج الله سبحانه وتعالى ولنا نينبا نبي بيرمس كان ينتندى قيام أنانيان نقول مكتلين وما أمسا alagi din ng kayam ananyan nadi tanurong kikwata na uman makataling uma na kurban tano sa di tano kapananadmini sangkot kayam ananyan na kaya kurban Ibrahim alayhi salatu wassalam salamun ala Ibrahim so kalilintan na miyang pagyan Ibrahim alayhi salatu wassalam inna kadhalika najzil muhsinin nagyuto matanas kami na gyuto man kuya manan niya nakapumbala siya ni ko si Serano to inay niba namin bilang ataw innahu kana min ibadina almu'minin na matanas Ibrahim alayhi salatu wassalam nas kanyan na padko na iniba na mga orip na niya maratia mana agyang ko to kinikuatan ro Ibrahim alayhi salatu wassalam na biti kawbalo niya na maratia yang ko ta kinikuatan ro Ibrahim alayhi salatu wassalam na biti kawbalo niya ang muslim agyang ko ta manan niyan na kinikuatan niyan sa ded na nganangan atay sang ko ta manan niyan na panduan nun wallahu subhanahu wa ta'ala sabiakan duro basira na buswatayan na bumiya duro si kanila nakanda duro basira na buswat pamilya niyan so Sarah nagusto yung manan niya na Hajar so Sarah sa kaya durugan yan ko Ibrahim sa kaya pangarumaan yan o di na kaya pakambuhat ayan si ko yung manan niya na Hajar sumambuso Hajar sa yung manan niya na daniyan kasangkas ang kuto yung manan niya na nainiba na tapangainib kayo wallahu subhanahu wa ta'ala buko ni kagwadi din ko ibagak yan siran sang kuto yung manan niya na darpa aday yung padairanon dal kakaliranon na kagya ko yung manan niya nasa salo kumis kanya no Hajar sa tigay naman na yung pamanay bagak kaming kasaya Ibrahim na ibay nisibag ko yung manan niya na Hajar na upamatigan kagina panduan ng kawalla na matamat anatigan dito nagkaparo aba kami darayno ng wallahu subhanahu wa ta'ala mga urik no wallahu subhanahu wa ta'ala ginanimi ang kanala akinangla na maknal tano aya init uladisan uri na aya di tanusan pananagmanan nagyang kutwa argat tanos ni wallah inna akramakum indallahi atqakum aya pitamanan asasalaan ng kanos ni wallah asadun sa pitamanan amaalakan ng kanos ni wallahu subhanahu wa ta'ala wa aqulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد mapapasa di suway maanan yan na promise wallah na so nainiba na kipuatan tano ko panduan wallah nagito yung maanan yan na di mapapasad sa sirang tano matitimon wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra o kung maad nang utakalak si wallah na pinabulbulin ka wallah subatan ka wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayiatihi wa yu'dhim lahu ajra sa dun sa taway kalkianus wallah na punasan wallah sa mga dosa niyan na gusto na iniba napakalaan wallah agyang kutayang anan niya na balas hindi nakambugin niya nun sa balas wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja sa dun sa kalkianus wallah na solusyonan wallah sa widakalian upadagang nasudinyan kandagang upa makakapangaruman na sukapangaruman yan upa makadato na sudinyan kandato upa makakasisiringan na sudinyan kasisiringan apiato na ikaatasir ka na bagan wallah sa solusyon sa widakal kaun amay kayamanan yan na aya sa karupabintang kasang
kaatasan ka na sukalak si wallah mana ikukuat ka sa mga panduan ro wallah susubuan na pungunutanan ka na suini sa panapinananggilan ka kagiti kalak si wallah na sadin sa amanan yan nakatatama ng karo ko ginawang ka udi nakipun gagatan ararab karo sa mutayam anan yan nakapungunutan ka wallah si kuapian panabdad ka nang bugang no Allah sa solusyon sulangwan wa winakal ka wa yarzuquhu min haythu la yahtasib na priskiyan ka no Allah sa dinga ng tiragdagda niyang ulawlanan ko Ibrahim ay katawi niya na bagpiras wa tayan ayaw buwata na kanaubang miyada karyaga nainibana kambing wallahu subhanahu wa ta'ala na liuropan na piyakang bawat ayang panasu karuman yan anay niba na di pun bawat asusara sa ining bawat ayan suyam anan yan na Ishaq na miyadu penawat ayan madunya manutong dada adin yan dun ito mapipikir kahit na mapipikirin ang utami di kuwat yan ang susuban wallah na kasumban yan ang suwatayan dahil yan man kadin yan dun mapipikir narinis-kinis kanyang Allah subhanahu wa ta'ala kaya solusyon ng sawida kanyan narinis-kinis kanyang Allah subhanahu wa ta'ala sa dinyang kakirang gadagrap wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh sadun sa tawakkal si wallah na pagangkusan wallahu subhanahu wa ta'ala qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra inna Allah balighu amri mata nasu wallah na isumpay niyan swayam anan yan nanganin amin ipramisyan qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra nasu Allah subhanahu wa ta'ala naskaniyan itakdir kulang wantaman ayaw po lamba na sukapot ilay talurun wallahu subhanahu wa ta'ala sa da amar sauran na da amaran tianungan da anay ni banganin san abtad malagi duwa yung anan niya na publika sa kawasakan datwa na sa dato ka babay mamawat tamalataw nganin sa libertad ka nagyabong kutam anan niya nakapot ilay ni kaunuk wallah sa matamataan askana ipupuat ka kung nganin ikatasir ka so yung anan niya nakalangkas ni wallah kama papasa didun agyang bunto kapagataning wallahu subhanahu wa ta'ala si kuyam anan niya na promise yan sa didun asang ano natay na ayaw bumalalambay na susangan tanuron mga ulit wallahu subhanahu wa ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim في العالمين إنك حميد مجيد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمين يا رب العالمين اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين ولفرائضك مودين وللزكاة فاعلين وعلى الصلوات حافظين وفي الجنة داخلين ومن النار ناجين ومن حور العين متزوجين ومن حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شاربين شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وأتبع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين